Bwega sana kaire muridhire wa Meru TV rukire rungiro thongi twina mbere kwa twitire managa kire mubango wetu ntuchio nthema cia Jumatano twina mbere kwa tukiriragiria mantu makonenie na uthomi na ria tukwarire mantu makonenie na uthomi turarire mantu makonenie na kuthoma kiti kuthoma mauku wake lakini kumenya kinya mantu mwanya makonenie na uthomi kiume kibiri twathie na mbere kwa tukiriragiria mantu makonenie na mauku twaragiria mantu ma uthomi bwa mauku na aramuji enwe yari home library na rukirwe munde twina umwe wandiki wa mauku agangudi andeni ya mubango rukirwe munde tungi murembo wandikite mubuka thumba tu mbuga nwengere gutwika ngwe wathio ntikomenya karibu sana nina how have you been? Karibu sana Meru TV. It's been a minute though. Kitambo lakini at least kumakonana kairi nangitige the last time that twari agauna na saidi rengi twari twatigite kwandika mabuku magana ona ntikomenya kana kuongera mabuku kana tabata ukaina mbere kwa gitwira chionde lakini mbere makethi murithiri wa Meru TV kengo tuwe tukiambagira mubango wega airo kiriro kakiri athikiria betu bonde ngutikia twagirite twindema na iwe no nawirigiro bwakwa tukomba kuthwa tukigwatanira kiri mubango juju nikienda tumba gusita na mantu ja maingi ma chegi kuthoma na wandiki wa mauku bwega sana mbere mano wewe oturithite ara turagia kamwana kakanibu kajenzire ile kambire kwandika mabuku ino maybe no wambire no twira rugendo rwa kuruthire twatakire mantu mawandiki mbere kinyi tutia thongira kire kwandika mabuku ama no mpambire na kubera maritwa ikinya gitonga na kinya i amutara mwegi mantu ja akiri na mwana ja kinya imwandiki wa mauku no jwari kubera impandikite mauku kathomba ma na mauku jakwa chonde jombe kubaza gitegerera mantu jegi afya ya akiri nikenda tumba gushita na muno na kitana ntu baba ingi ati afya ya akiri mbio yongwa na kinya bomba kumenyera ati afya yao na tiga kuandika muku akimba muthekethura ngitereria bangi para bakwenda kuandika muku nikenda bomba kumenya uria bomba kuandika muku chandika gwatia ina omba upublish muku jaku na mantu jangi ja maingi all right bwega na maybe wambangiria nuntu bwako yire tuona kawambire kuandika mabuka no ari na yuntu gikuma we mwana university ndi jimbi kwenda kuthithia lakini wana leo indaandikaga muno kinya high school ngisumbuke ko kyari sawa na niyo ndambire kuandika articles tuga kwena to newsletter ndo bandika kaka times and it akumburi articles each on the more andikite around 40 otomba ku combine kaya yuko now I took it serious onto nimbiri mpambiriri onto no mwanga mburikiria I don't give up kuandika ani nomba kutegera ntumba kwandiko a few lecturers kubura bandikiriria ati na bomba kuntethia lakini mbugibwe kama especially kile daktari wa Dr. wangu ari lecturer wako ngikomba ombe kungwa toke nikiri company yao itawa counseling magazine makumboni yao ni mtu andikaga ujo ni uandika ndikinda muromi wa kuomba kwerewa nekinyore andikira ntu patithomite psychology wa kubaitana na ndiwa bekira mba kwerewa ndikumira ubangwa tanzara na nani nomba kumenya oni muntu andikaga kumira ujo ndatonyere gusoma tujege publishing na ndime mtu abapisha kulingana mkojo wa ngana na ndiko biroka na ilo pindikana ntuko ndande dikitire ntuko imwe wande kudiroka from one house the next ndicho jaga publish mwaka nomba kuona the first publishing house all right bwega maybe ibuku ria kuri ambere buru kiriandika labda i challenges ziriko wakurukire kuandika ibuku ina nimbio wa kana nata waruthire wakikisha ibuku riri sawa na maybe experience yaku ya riata ikure kare ambere kana ina yarairi mantu jegi mudhoro na twa ngiro ga nyambu gandikire ikure ri ntimu miro na turaga mono kama personally I had anger issues I'm still working on
na ntiandikite from experience ya kwake kuja kwa mpumba kugita research on tutuga mantu je afya akili on tubura bomba kuba kuginteria no burege gutera kono mwanka tugite research senda bomba kumenya imbi bomba kudira giteria ntu baba ingima na experience ya kwa ya mbere ntaiji mwanya jwa publishing house na printing house ko wonde tirege printer na printer steka bomba kugita editing ya moku na muretera pages inyanda mwira printer ichi no gwa printer ko printing house ya mbere ko ariko maina printer yukura nda munekere moka page kwa ya mbere yari na error lakini ndajira kwero baadaye mwenyateka ndexpecta edit ko bugaibaga kirashore bakwa mbere ikumbi barabagure mukuja ko bandinge bakambira kinye yukura kuri na makosa kaveno nana ndi mwati ngo fulani kamenya yu na ndi makosa jangi hapo ndi kumaoni onda amenyero kile wandiki mama ukandika ikure na kore na uni wangu ya editing yezire kumenya no mongore mtu atumikure na kisha sawa nambuye wendi bwako mo pivo tumite kagita kana ndindo mbago shift my career kuma counseling ndo daiji nditamkuja editor kiri company ta story moja Africa nikendenya ningo mampumba kwirita na nkuruki ndiko na kwandika mukubwe kankaja andika tana teka ndaromerete wandiki ya university ko yongo yengo itataiji lakini tikuwa kanda ateja ni ya counseling no ndikaba alright ibwega watu era mabukuma kumo no maithire tumakerageria miturire ya antu I don't know itwethire tukwina tukitongithagia kidogo mantu makonenie na psychology nkwithire tukwina antu baingi sana bethwite bena mathugani but batina muntu wakwira batina muntu wakwira you know ukethira muntu ariko na mantu make mantu mama kumurga tina muntu wakwira mantu ama ntikumenya nanda tumba gutethia ntu betu maybe baraba kwikurukira mantu tamama gitu kya mbere ntu boye tibega tumbe kweri wate tena cia akiri tena irio kagita gakengeria no bakurega nkiana na miro pengi bambira kama mantu ya akiri te mantu ya Afrika mantu ya songo lakini mbega tukelewa ate mantu ya sinza mantu ya mwana kwa utuni mantu bakele kwa tukijukiria serious nembi lakini ukijira nikiteka notes yaka uganda sumura wehike na kina ndo mazekanti na mtokwira kwa mwantu jaja kimandi na shore ba kikumbete kwa bagi practice knya from miro boga tuka embrace ko so autedio mwantu jafi akini kenda tumpotura uturu wakili tena ningi tumpukane na ndo bangi wakilite ibwega bado turi kiribu kuriri ya mbere mantu makoni na muthuro nara tumbo control muthuro especially antu barabethire tubena anga issues tabwa rekina kuga no kethira mithuro nune utima kinyantu bakarwa mantu mataku you know mantu ta imagine nara tubatiri ku control mithuro yetu na kintu kya mbere ibwega mantu koma kumenya into bitwa triggers chetu kana ikintu giko kiumba gutumuka thura haraka ngiryo kamenya mwiri jwaku nikenda umba kumenya uri atagaririo kuthura na au twenderera ido mundu akomba gutega ni atempo mba kuthithira ndathura no kwithire kauga mantu atiagirite ugaciuria untu bukweri bwagirite ka butiagirite na kwatuka butiagirite imbio yo kwampomba kuthithia kindantika kuga manjaja kile nyederi mushari athurire aura mwana uri ananyatomba kumuthikiri bategerero kona mapunku gitani untu kwakirite ndija mushari kandi bakwithithia no kare merimo antu jajonde maibwega ukomba guswa guteithio kiri ataramba afya akiri nikenda bakomba kugutethia untu kategerera kuna mtu yombira njetu antu bonde kabathuraga na ndio ti untu pomba kuthithia lakini tukarika no psychology yugaga mbitena tabia cietu mantu tumba kusciensia tukasita na untu bungi bubwero alright bwega ebukure biri katuthongire bukure mairi ngwitigiaga ono ari ukwigo win experience maybe ya kwandika mabuku ebukure mairi maybe ari ritembi na rugendo rwa kariata rwa kwandika ebukure mairi ukimenyaga ebukure mbere maybe na to mistake agumbere mbere nambi rugendo rwa ebukure mairi ya kariata
ikura jairi tegaira tumitaka drive kana kukura na ku flourish no bakura no ko enjoy uturo ure kukari tegaira area jinziba gutira mambo ni mengi kama tijama ingi na kagita ya kaninima tugategerera generation yetu ikura twakinya 30 turi kana 20 chetu cia karia tumona akurite ena responsibility nyingi na ndio tugategerera gintu gitawa gikeno kana happiness na ikurumbite kuthwari kitita no unawani rekinditana tukombo tura uturo atia twina goals na mantu yonde tukwenda kwachieve lakini tuke na ira uturo uri bukari nemwe ikurere mpombote kuki it's one of my favorites and the experience ya publishing ya had it a bit easier ndamenyaga editing ipapire koditwa atia nga publish na nga budget pesa ingana wamona launch yayo ndombete kudira nkipanga panga kwa kama ndari na ntukombete kudwa kwa ngwata njara ngishoka ile nkadho wa irin karamta one of them ndikuwa bakiwa kuna oninjani ya the you could thrive kumtida kuga you could ndombete kudira very easy maybe really to the care area maybe in summary form in summary drive itekaira kukenera uturo ubukari tugategeera maybe muntu mbete kutwaye kukira mantuja mangina jama muturo ni kwawe aga achieve atia happiness nakori antu babengi tuga turenda mbesa na uri muntu renda mbesa kwira ndenda uturo nkenete lakini gikino kitu inde matu guswa inakiri it is within us kana kiri wa mwana paute ko tugashita na gushienda tugashita na mantuja self awareness tugashuri ati mbesa ni retha gikeno tugashuri mantuja kanisa kana umurungu ikureta gikeno ukito gategerera mantu jegie mindfulness kana present times ukenjoy utoro atia kwina bene kwina sho na nkuruki gwitura katu your best tukiri kana yati tomorrow it's not promise and ukenjoy utoro atia the present days iyo mantu jegie drive tekaira na nkuruki igategerera ugaset goals atia kana ukenda kuthiria undugu no kukinyaniria atia ibwega mbeche chitheretwe chiri maybe to get a source of happiness in kagitania but kwina ntu bakothi nkurukia bwako bateri ukethibe thungiri mantu ni matagirite maybe gochwa mbeche no kana gochiria happiness ino na tebukuria kumibiri ombete kweweregekira limit chikiri antu maybe baba gochiria this happiness utigira ati batie thungiri mantu ni matagirite yo tugashirikania ati mbesa ne thosiri a source of happiness kiantu yo tugategerera perception nora muntu omba gutegerera mantu nyako muntu kamwira kinyaga kunekira ngiriga na rutithiria thina cionde na kora kwira nengera woni ikathira thina ciako na tugashita na perception ora tumba gutegerera maybe ndiguru yetu tukirikania ati ura twakurire kana mikurire yetu nyumba ko determine ura tumba ku make decisions tugashira kuna muntu uri kuona no withiria source of happiness but the same time itikuraga mantu jonde ko tugitwa message na kinya twaciona tumba kwitumira tena njira yagirite nikena tukombe gushinyangia nkoroki kiri pursuit ya happiness tugashirikana ati kukenera kana kwa content na kunganira na bila twinabyo wana ritu kenda kainto bingi all right bwega sana katuthie bukure mathatu mbere tuya kwarire general mantu makoni wandike bukure mathatu maybe rarire TMB na arengwete experience ni ari kunoga kabisa yani ewete kabisa rugendo rwa kariata ikoraje dato na makujua ngija tingatete kutite rugendo rwa risa sawa mbako ndena complication at all na yupeleka tururita African Daughters ri kurate gaira afya akiri ana bari tugategera ati manti chombete ko science no kona ngwire ana bari baitana ndira baita kagita ko kethia 9 na 24 hour duty wana rena ana tugategera ana baba ngibe kora batina motherly presence ndo ashia iba kuitango kile na kuitango ko mwana areretu muntu wangu tugategera mwari ujo mba ku balance at expectations to marriage na career itikwithire ya affect afya yawe akiri grokingi andika ikurire Kenya iroko ari na rising kana kwa na increase ikubi na bari muno tubitaga femicide yo twendaka kwerewa imbio yongwe kumba kureta femicide iki gruki twategerera mantu jegire tugategera ana baba ngi especially na jama torene kwina shari baba ngi batije mwana kwa kaya rape tumpumba kugitate ko gedera mudambiri ya mugesitari ya mudambiti kwina mwana uri nyatije abatere kuitate na ndio twategerera gintu kya rape muno na tugategerera kinya contribution ya ana barume kiri turubona bari on tukagita nandi
turigwitsawo empowered woman tukorirwa ati kinyana ba arume bena contribution kiri kwendelea kwa ana baba kuko tukomba kukarane ati wari na antu arume kwena kwigana na kwendanira tukamenya gatwinde turi antu banganene ko kikyo kintu kiria makujaja ategaira muno. All right. Kiri kwarire mantu makonini na mwana wa mwari mibi tuwe tukiona sana ngurano mbingi chiana bani nikinambere ku crash na bangi okethira bari tora kinyawe wikumire ko tukuga bamwe baumiri monke banogre I don't know kubati ko ukariata kiri mantu makonini na gutura ni ukarani na antu barabangi irazi mantu baumiri bakarani banogane kana antu papatiri ko bakirudata. No tutagere mantu yake marese ko tukauga ati twari mwana mwari kana wa muraka tukuga party ya ku make decisions ikuraga ati 25 nogategerera irono bibingi birabiri bilo ko kethiri ati mwana nonere mwana nandi gwatuka tukaga na untu mwana nejere in the picture ko kethira maybe teka ba decide tenya kudora bagise flow down dira kakita kama kwenda na mono lakini so enzo na kore rent so na kore takintu medene ko tuwatuka nandi tukorane lakini teka to decide at times okethira kuna mantu jari jo muhimu noja maybe bills kaliwate tugategea religion ikaiso late bategea kinya family kutakuna issues na tukitonya kiri marriage tutariri ko kuna nkushani icho nde mairo kona kakita mantu jacha kirema tutegera generation ira tukuga tutena resilient ja Gen Z resilient kuzira kwa kurukira issues at times no komba kusolve issues ija na nikendo turwa kumbiro chokera kawaida ko kediria aspect tukolak ona mutu generation komba kusharia okediria kusolve issues tukuremera muno kono mbiye mantu jajo kubajena contributing issues o mona kwa models onto ategerera ngoronisha ande shakagita ira twera watu na ande tukutegerera ba mfano obwa tutegerera ba mfano kinyavo ngabe kwera na uko marriage mantu atibu ande ukethiri tonyere kiri relationship marriage tukumenya tugashando ate na imbuga boiga moka igo komire na mantu ja kuremera pinda kuyonda gukinyerio are ama anukiwa afya kuyakirite sawa ukiga wati kinyankoro ni akutinganiri bega times ukumba kudero gisienda no kidura ndikenda tukomba twinanja iri antu bakuru wa wantu kuntu lakini wanari bitikiti ati kikoro ni kidiro akero na kwina antu bakurene bendene na bokaraini bwega ntikomenya kana ale mathatu na ele mana na matano kana le kuma kana kare in the process kuna jana ndandite ninka okay kitaka yonda rugani ile gusi collaboration nto au nionda tungetege psychology munonga tege ya maybe mtu omba kujira ide diagnose na kanza yo tukudogani wonte na kanza ndi nyokandoki ndategera ndo baba ingi pakandikira mwana wao maybe haina addiction wakambira mwana uko atina thina ya akili mtu fulani na fulani kumuroga nikenda pia karevoega lakini kisaikolojia nda assess mwana uko na maybe na akili na ndio tukamita strong from within na ikagita ke kutumbaga gutara gwita kuromberwa ikagita kari kutubatere gwitikiria gwita sibitari na ndio kuri umbite kutware kitegera muno na nkuruki katoni ati inya yetu iri within us kana kuna botu muno to mwanka wendi ndo bya kwete Mombasa ukarombera faster fulani nyango no umbe kuromba na psychology umba kutepia ate na ndio kinyira undo mba kusia pause kidogo ndikenda mpomba kwa research mkuruki au mwaka junde utimo kutura publish tuirigerite ku publish mwaka 5 mwezi okenda. Okay. Kiri mantu mama konina society chetu ntwethagira no kwena mantu mangi kana ino antu bakumenya muno kinya nkurukia bora kuri okethira maybe mtu au tugia gukwa okamenya antu baba ntori bo bakumenya muno kyake mure na arogirwe sijui narari na ndoa na fulani na ina ndoa maybe mantu mangi mathie na mbere koma kirwagano maybe tumba kuruthata gutigira at least itukurekana mantu mama thina inyeno kuga twineo kiritio twingwa itukumitumira gwe batiri kitu kia mbere bwega tukamenya twingwa mana mtu akamenya relationship yewe na Mulungu ndibitikiye kwa ngamo kambera undi nyande mukristo na mbitikiye Mulungu ngira mpendete ni atakinyoba akagaruka miringi datoje gutuye kinyono gwita guswa mugaira kumugairana bakara bwega ko tukatura mtu akamenya dori Mulungu ngwitikiye kana imantu jange na nkrukika kitaka moto getekiye ate maybe mwana rendegere bwega ahurangare anywa yeti ya kwa accident andika haroji mtu uramurogire kweli no oramureza
uria mwireti byanyite na ndivyo ikatukamenya kwina mwanya jwa kwithira ntikugoro hibuteo niba kwithira nkimenyaga lakini kwibara betikiti lakini tukomba kumenya ati kwina mwanya jorogi na mwanya jwa mathina ja kawinda jajo mba kutwiji thewera mtu aya diagnosed gwati kawina cervical cancer kana throat cancer ati result siri acha cia science ciokuonya na nkokitu ategerera indobria mpumba kubabikire taka cancer kweli kikuroka kana ikansa yonga tuli nayo kwa uwa mwana twitikitie murungu na mantu jangi tukomba at times kudura utethi ikenda tukomba kwa twina ikubibi ngi kifanishetu na imbije atukuga chronic disease kana milimo yomba kureta mantu jamangi akiri nishetu tukabugania mwana tukashure bibire bibingi bumba kweleka lakini ngurukire katukombe gwitikiro utethio na jere agirite tukairikani atiri antu betu afya ya akiri thina ici cireaja na tikuga muntu jukathukitwe kwina ndo babengi bantu bweta akiri batu bakaigwanda wana bagashokira kawaida tuba mirimo je kwi mirimo ya afya akiri thiraga na kwina yo tuga ni lifelong yomba kwa manage na ndawa ije ko kinyanje iri atuga no kumenya hanko wao na ari nandu kumenya anti wao na ari nandu kinyamwana utukwasi kinyawe ngo yintu ya family kumba kujira bakiteteka ko ure katubende tukaba tumbya na nkukitombe kupatevya na kumkoteveka okay ibwega sana kirimo kumante walireti mwana wa mwezi nko walire mwana mwalimu no kirebuku yaku I don't know mwana wa mwezi muntu kana muntu murume kinyawe na leto kinambira kwa ikurukagira challenge kadhumba na wagetikaniria nani ikubya bingi bya ntwarume bya nambira kwa bikuma na mantu maraba ukurukira na bakakwana butantu warume nuntu na ntwarume na bayi kana muno ta untwira bweto ta Amiru kana Afrika nate mtu murume kuona neria eno ntubo kumuchumbura no weakness maybe naratumba kudeal na mantu mama konenie na antu arume maybe kwebalia na utigira at least bali sasa uniba kuona mtu akwira mathina mao actually ke series tuko launch tulimita ya mzuri kana ikuga pole especially kiri anaba arume kuri turigita ino aman kana woni mbichintu murume na iyo tukotegea tukugitu kumenya muno jakinyai mwana mwari ndo bakwandika muno bantu jegi antu arume lakini tukaleta research na tukaleta antu arume kiri series yetu nikenda bomba kutwa perspective yao ko tutegera muno violence kana natumba kugati antu arume ba akaipo ba ura wa muno kana antorimo bomba kuraga ana bari muno kintu kategera ati research nona neti ati antorimo baba ngiba kukuanjare nesia ana bari na antorimo baba ngiba kumbuka baba ki experience abuse njare nesia ana bari arume bai bomba ko baba kirepo no ana baba agumo no kwanja kona ndeba komba kuteteka ate atumba kupate piatia na ria kagita mpumita guta semina cia antorimo especially mweri jweta ntatu twari no tariki 14 ndegiro ndena kiao muno muntu anabara bengepe jiri anabari bukarigana mwana ojo tukamukinyira ate koke tumigure turi andikite specifically for men dikenda kinyabomba bomba kudo bakere wa issues chia kuna antarmo bashumiri bomba nyakoja na stories ya tukashita deep experience nikenda bomba kumenya naje inompumba kutwa utevyo ona mpumba kuringira nikenda omba kuntevya na komba kusolve issues ije ate wana rende mtu murume tukairikani ati twenda kubona muno bena maso kana bena nya nkaburikani ate mbere aya mtu murume imtu ojorio mbere aya babo mtu is a human being like any other konyawe mpipo katumwende na nikitukombe kumwa support bwe kwe mtu murume maybe uturithite nara na maybe arengenda kumenya ndimwe kwebalia kiri mtu murume ikwega na maybe mtu akatweka noende kwebalia aomba kwebarangia ata na ndo kweba mkinya bare mawa ikwereza maybe ndaturu imwekuru like how ukamberia kuna inyogo ndetu inugi pa muntu kinya china ndoni maybe na tanto arume bomba kwego bakithi kana bakibaria na injiri kubomba utumira kwebaria ngintukia mbere tukomba kuga no mwanka umkudiro ki ukimenya cycle iko kana support system yako menga tukunda kura muntu wonto ukira rukiri wanto ene nginongania kumenya nginongania na uri ngania ko kamenya support cycle yako ni tulipomba kwaria tulipomba kura rena shako na kairi tukairikania atiriria muntu ajakiri ubona akwira thina yako na thina
ya gukurukira muntu jo ka kuthurite you been specially selected na ka gwetikite ni kenda kwira ndete bicia bicia shiri ko ukaja kwira muntu uri onge umpa gutuma muntu uri akwa nkoro muntu uri akona thina kairi atigwa ina wiru kwa gushare ure ka to ka treat secret cia muntu na wiru ura kwagirite na ko kitu ko garira muntu ngombe mpaka identify maybe uju no ina we umba kwari nawe dika kwamba gusi express na toka buga kagita ria twakirira mando tumba kujeka ndene kore mando jajo mkubaza gituremera jaka boil out tumba kuthiria ja kama out na direte agirite na mando atiriwa jabuyi ko tukagita na ate kosharia kana kwaririria thineji kumba gutethia na njira na njirerenge kumtu no ampuri na ndino kwathi na cia kwanda atetekana into kiambere tumitaga emotional support kana support ile kumba kuthira wari ontura ni kwashika muri kujwania na nkruki mbi mtura omba kwari no omba kukwama waita no ombe kuthira imbeso kwendana tina sio lakini agakwira aja na aja ni omba gutetheka ujo nojua komba gugutethia ko hivyo gato komba kwa create circles friendly kisa ntwarume ojo tumba kuthwa tukisapotaga ekuru nyanto arume kamburo mbere kapo kombe gusapota na opingwa manya kwibwe gwatuka mwana mwari wora gitiro nto kona ari baba nge bagishumiria bakomba kumusupport ari ani onto bonto murume ne kitu bukirira na kairi to kairikania ate wa mwana winto murume kamburikane kairi imuntu ja mturonge ko we na right ya kwigwa kenyereka na right ya kwigwa kenda kwaria na right ya kwenda gutethwa ko kinyarire ya hospitali ni cietu reka tumu welcome openly na tumuthikirie ujura tumba kuthikiria mwana mwari alright bwega tucoke tu side ino nge ya mental health thina mbingi chimathugani mbiyo thia na mbere kwichireta tutakaira thina cia mathuganio no tumekuwa kintu kia mbere at times tumbakuga genetics kana family uri mpachanire example ro yuantore na muno no kumenya uri ango aho akari kagita kamwe kumbakuga machacha family lakini family mbenda kugatisa india ekuru waki kinyasa india baba baba beto mwana nomba kuinherit mathina gaja kuro kitu kategerera mikurire anto nshirikania aciari betu ura tukuragia ana betu into bibio ndetugacita childhood experiences chumba ko determine monora mwana ujo agakara mwana wa mwithi twakaritia makarika jarajo mba ukarikira ana bagikura tukashita traumatic experiences mwana nombite kwithirwa agitengwa tikwendwa kuna mwana ndo gakukira abuse kuna mwana uri akurukira kiona ga itrito mwanya na barabangi ona skuru gindo tumba gwita bullying mantu jajo ande jakumilitaga acha shit mwana ujo aikura atoka tegera kinya keri teenage kana adolescent makarika jajo ande maijomba kubaza kiship ana batu kajeta life experiences ewa mwana uri otokathikira maybe nandinyo tumiri bonda washa kurebia umba kuza jopoki trends afi akili at times kinya accident muntu nombe kuwa karingo pati kiongo kareta tinengi kukitu wategera mere kagito kagita nomba kureta chemical imbalances kuti muntu aragita lakini bineka mwijira muntu kwa hormones ira chirendene ya miri yetu na ndito kategera kinya miri mwemwe nomba kudwe kitrika matu jegi afi akili kwa mantu jajo ndema jojo mba kubaza yakimbit chakareta tena shafi akili lakini onto bobo eka ipuiko nyate matina jai jomba kudwa jakija kama manage ikita through counseling na kuna ira tomba kuga counseling aketi tebia maybe muntu atumire mandawa jomba kuga jakimoremera tuko bakinya at times tukaga tumiri bandawa kana the medical aspect wana mtu jo mama hospitali for some time ai wandawa shumarira na ndawira mtu akanywa 3 months arikia na kuna ndawira tuka lifelong akara yitaka kuhiera na kutegerwa check up alright tukeragire mantu mako handle stress kire mantu mama psychology ngwetiga stress ni moya itumi bine ko mtu athia na mbere kwigwena thini no chiakiri maybe na ndatumba kwigwa tuki handle stress kwena maybe mwana uturithite na arora mbembithi omba kwigwa ena thina cheki akili na maybe aromba ushauri maybe kire chore baba ange kamwira hakinya ninda ena tabubu ndakunda ikombe bire bithatu ndakunda ndaringa shisha chiri thatu na mantu mabo maybe tumba kurwa na stress ino ata injiri kuimbega tumba utumira utigira ati stress iti na mbere kwigwa yetu kamata
actually tuga stress ndo bomba ukarikira umuntu ntuko kwa stress ni wa mwili wako chumba kureact kile pressure ya maisha lakini stress ije komba kudurete manage na yumba kuleta madina ja mengine aticha akili yake lakini madina ja mwili kwa hiyo mtu akigora wankana mugogo no tuntu aragita ndo tuko mamite lakini nyandi goje kandira no kambukirite no gete na stress ni taka kinyari na sha medo wa mona dina cha kiu tujege asas na hyperactivity kwa hiyo ndo bako manage stress kintu kiambere meni mbigo go stress watu kai maybe conflict renja ukumisolve ukumisuluhisha na iko solution na ndirere agirite kwa tukugwa boko sana mtu aja na aja ukumwira gukwariririo ndobobo ndo twasiumaga uwe wankosea narua enda kuimagine ukumenya ugunkosea ko gukarekebisha lakini owithirwo tije ko ukende yakugita untubura na nipo ndere kondoria arianke jo kwira mbi ngari mu kwira nguringire ko ibega tugasolve mantu jaja na nkokito kwategera ati unyuipwa ndawa shote cha kurevya ati solution stress especially kejere generation yetu tukonera ati okunywa zote naro uju ukira dinerere ikabiri ete actually kaya ongera thina mukonesha akonto mimi YouTube budget ko tukairikania ati iretaga relief lakini short time relief na na relief yomba kukuleta kinyakire addiction nikyo ngara ngirikana kinyasho bakwati utemuntu wendaga kwa addicted tukiana rwamboga nganye kombeke kena pa addicted ko shida ile no ere addicted kagita no realize man tuja tukire kwa hivyo gatukomba kwa avoid substance use lakini andiko tukamantu jaje onde tukaja avoid tukasolve stress afya into kiambe tuka speaking out kana ukaria tukiasieto asira kwa tukotumba kwa limit teme akwena mtu uri ukaria kintu kiumba kumumiza mtu tukauga a time out kana ugashia kanya kwa calm down ukasoka ukariria untu boria into kingi tukoga support system kana uketha wena mtu umba gushia nawe at times no withira mtu nyora gukosea utumba kumwira no withira ari munene uku kana mtu ura umbete kudira wena respect nawe so much kwina mtu umba kwira na bibilia katolika ni kairi ndia wagorwa ni mtu werere mwe mugereja ile yari maswa mtu ngiro kumba kumwira tukoga ati violence itesolva kama mtu kore kato avoid violence at all costs all right bwe mantu jajo nze majari mana dekana ndi tukombe guswa utebyo wa mutaalamu mtu mutaalamu I think akainambere kwa gitelagira zaidi mabuku mama ku mena specific audience kana maybe ikiri mtu wonde mwana mtu umwithi mukuru kila mtu mukujat na specific audience tukara kantu bonde nikia tumtugeria kuandika bruna tugera kinya mwana athoma ikuri akerewa ndo mwana akwata ikuri akomba kuthoma na ningiombe kugwata something out of it ndo mantu jegi afya ki ndukushina ndija re affect kinyana pani ukithiria mwana ujababe na juvenile kana shera ciana mwana omuninda kini kitendo kiri aragitire agwate nyombangasi asiari mama muntu na thuriwe ni ubona tukona ana papa nini kagithi nyipa kwa attempt suicide mwana akenda gushuraga kuima okuja tagetaga antobonde across all generations na across all ages ibwega kwina maybe ana baadhi bange benara bomba kwa bena kiroto tegeya we kwegwa bena wandiki ba mauko maybe mtu ana passion ya wandiki mauko lakini atiko menya kambiria ku akagendera ku mtoto we bomba kumwirata impuge riria wana mwana endete utwanashari bwe gato yote ana bonde pakaya pakenda kwa daktari te ana bonde pakenda kwa alimu na tukashira ntukushina ndi ana pecha kapena yewa pia umwana kuna mwana oro kaina kuna mwana oro gaseda kuna mwana oro koya kule kato mu support na jere kende iki mbeki mu support atia watu kaena kiroto kya kuandika mugorera mu kuandike watu composition zi uko na mwana kuandika poeza muteveria kombe kuandika poeza na njira yagirite ndega company yetu story moja itu publisha ka kinyana actually our brand tumitaga child center ko at times uko na tuna call out tukuria either no ana baraka kuandika poeza group ka identified tukabatwaria ku publish na nkokito kwa uga wethiro no kwigwa wina kwenda muno kuandika munbera kapendele kuandika mtu wande omba kuandika nyapinje kwa bagera yinyanya na story school kuandika nya zero research proposal akarimo kwa watu kuandika pinje mwana pinje ile nichukigwa gutika lakini tukinge to kaugareria mtu omba kuandika pages papa ngipe jaba kampuni na ndinyenda publish kuri no kwa mtu ka benefit kwa kediria mtu wewe ngwa ali bring down wewe ngwa tuko ka shete kia kwa ngwa muna bidire
na self esteem na niyo getiki ati I can do it leo mbago shitiki iliyo kethire kinya antu bara bako kuja kana audience they will believe in you then again to take our audience to Kenya tumakuga Kenya Africa tukoga Africans do not read lakini kiwi tibatire ko tumaomba ku give up oro kuandika kinya go engwe jana solutions na njira cio tumantu baba bomba kuthoma how can I make my audience want to read tuga publish yes lakini no tuge kwendia moku kana biashara moku in Kenya itipika haraka but over time with consistency no we can ku build an audience and a community ila kuije nyanga publish kuri na aro ndia gantu 20 babona support alright baya sana mabuku mama kumonde maybe kwe mtomba kwe wakenda kuthoma na amenya mantu maingi nkurukimeyeni na mantu mawali tioko mantu tamama kuru mantu ma stress na binambi muntu akenda mabuku mama kwa mawatako amakuja chibajareke wapendwa bookshops ila town o amwena maputano o amwena kubu lakini baraba isa Nairobi chibajareke Nuria bookstores o amwena bookstore tumba weta Kibanga na itomota kunya tomokinya kinya Uganda kuma Uganda no bone makujaja na nkoroki tudwa twena a institution ita writing right na kinya kuna yaramba mutakutibangitethia ana baraba kwenda kuandika na baba kwenda kuandika kumera kile institution yeje kuno wode kinya online kile kinya gitonga ile Facebook Instagram na kunde more itomba kuira tukitoma passes across the country kwa mtu no aruthe onda yake kire mitandao maybe in 5 years time kire wandike buma ukurenda ko kinyete ko in 5 years time to say the limit nikenda tumba kugira tukwambiria our own writing institution o mwana ankiandikaga mtu ngiro yako ikuandika majegie mental health na context ya Kenya nikenda kutika kuthoma makuja so kuja kutura stress imbita twina mamja kutu stress tingwaja anja na tukoga twina industry kana firm ya gutethia baba kwenda kuandika wa mwana editing printing publishing launching na mantu jojo ndema atikuga teka tutikita mantu ja tuteta yantu ko edit atukaba connect na publishers bara tutikite bakaba gitango njega bwega sana kwe mtomba kwe kenda muno kumenya mantu mengi nkuruki maye na wandiki kwe mtomba kwe kemenya mantu mengi maye kinyana price kumenya price ni nkai lakini maybe kwe mtomba kwe kenda kumenya mantu tu mengi tu ma kwe ye maye wandiki bwako ambo ko watata bado kile mitandao yonde ngasita kinya gitonga across all social media platforms ukino tuandikira email kile kinya nina 52@gmail.com kana kile namba ya simu yani 0796037994 atukomba kumutereria ndio irite kuandika mauku ngabulika nekaire kwa tika mwana kumba kuandika kana kinya kwa ngwawe na wiru wa kuandika endelea kuandika tantu bonde kuandika kwa huo kimurungu akudharimie nakyo kimurungu kwere kiyengo bwega kiri murithirio turithite rukirwe munde maybe tokire karikire mubango wetu gomba kumwira ata muno kire mantu mama ku manage stress na mantu makuthoma mabuku kire shari mkote kubera ati tumba kuga mwana ashepa wa imantu jara kuthoma atokoga ati leaders they read oba tukanuko na mwana kweta kuraja kwa kuraja muku kire muku iro mtomba ku travel ndiaje kuthoma turazo karika ndi kuruingi na ingi koreka ana bombi kuthoma bakithoma bagisi expose na mwana atithoma kwa tika mushari atuthoma kire mushari elimo ne mbira na ru ndendo thoma ikuri na wewe ngwate kuthoma lakini ukagwata yuku kaide kinyago kuthoma kuna mwana uri akeja kare unyewe ngwende kuthoma koreka to yero models wana ritu kibagita na mantu yagi makuja skuru itwete an extra mile kupachizira kinyana baba extra curriculum books kinda bakombe kuthoma atoka shira ati kuthoma ku expand ka knowledge yetu kana kinyora mtomba kwithira bitekera ndiguru iyo tukero ati kaire kuthoma gutethiraga nyatuko mtu aku graduate no akenderea kuthoma kore katukombe ku embrace kuthoma tutige kuga ati Kenya tutithoma kana Africans tutithomaga generation ena ndi ni kuthoma ani kuthoma na nyamono ugo kare kama mwana ku atigirwa kiugaga ati amiro batithomaga meri tuthomaga ni twandikaga bwega maybe kiri digital era ino kwena mantu mamengi methe me TV ni kwena thimu cia ira kwethera muntu enda kuthoma gintu arithoma arora thimuni ntikumenya
digital yethete kibwa affect ya tande kiba mabuku na muno nkuruki ikino ntu mabi gomba ko kienda brace muno thomi kwa mabuku kando na burabona arora mitandao ni kana kire thimu kire tablet nambi kuna nyandu babangi bambeta kumbiria na ndire AI reje no kona zeka kwino kunyogeta na mukujaja ndomira mantu jege stress ngeta ke AI mirene kambira lakini tugashira ate AI izia tukamembrace lakini kai ka tukamitumira as a tool utemitumira yandika ka tukamira mpandikira ikuri na tori print ora riri tukamitumira as a tool nekende komba finance witibweto bomoku na witingo ibweto wana ri tukashira ate turithomaga online turithomaga into more of mechanical itina human touch kongera AI mpe maybe how to manage stress in Kenya gamba lakini itithwa ina Kenyan context lakini yale yaandiki ya mtu kona ina human touch na human experience na ibwa katukathoma rimwe na tukaembrace kwa digital but the same time kwina mwanya woni bwa ndina mwanya ngurithi ikunkire thomaga in person as compare na kithomaga online atukategera gutumira digital devices mono no mbakureta kinyama nduregie metho bina ya metho mbakuthira kireta issues mono ana baraba tumba ku concentrate ndaika na kuthoma PDF ndike ingene kire YouTube ko na niretaka kinyanto amu kuthira kwina that togetherness dia tujire kuthoma ikurima kana kinyago cia ikuririruga u na ungi ko ibweka tuka embrace the digital aspect but at the same time to korirwa the human aspect umba kuthira ina human touch onto no ku imagine twin that ko tukandika mukuna AI in 5 years time wantu bakega bakiendaga ikuria ukomba kuthoma ukaigwa atiriri andikira mtu na ndira wampa kwa nkikipirwa training ya the digital aspect I can tell mtu andikithiri kuna AI yatukiga job application the employers will always know yale andika everything na AI onto tina the human aspect nyawa mera humanize 100% kwa hivyo gatukorirwa ati AI ije kitu we created AI as people kwa bado it means you touch as a person Bwega maybe tukiuma buruku na anturani mtu noende kuthoma muno lakini ukethira bamwe na aciari betu batie kuomba kuthoma na iba kwenda kumenya mbio ni yandikire twago bibia no tabaomba kurubata kumenya bira wandikite ndeni ya mabuku mako at times actually nyitwejanaga offers for instance ria twina ja launch twina September tuwitana kuja ujatano jategerete development kana yana kumabeba nini afya akili bari teenagers amana bari antu bakuru yo mukoba tuna offers code como koba tukinenkane mu kujaja at low cost at times ukadharia tuna partners bomba kugura mabuku fulani tukanenkane akili community kwa hivyo kama bibi bakafollow our social media pages nikenda bomba kumenya ria tuna gift vouchers kana ria tuna packages hiji okay bwega sana migambo muthia maybe tukirekere mubango wetu rukerwe mundi kire athikire baraba tuthikirite bana batwirite Kirimero TV migambo kwa muthia ndikatumbe ku embracement ya akili tukorirwa ojora mire yetu yumba kugwata ngurari kwa kitu kwa kita kinya akili shetu tuno mwana iri rero imwana mwari rero imwana ntumurume bonde bena possibility ya kuira bana issues ya akili atokoga as long as we na akili we candidate to mental health issues ko tuga push issues tuga scenario sonkone sire nande akwina about na krokimbuga itwende kuthoma muno turi ana banini turi antu baba nene tukore bati kuthoma gutitiraga na aciari reka tuga support ana betu na yewa bira murungu mbete kuba nikienda tukombe kuthwa tukiva empower na njire agirite na kaire katwenda neni na ndimo antu chombe kuba jagisinsia bakita kuna mantra mengi ko uwo mtu ena rene kumushungura kuri katukathumbi antu batu kona bakinyika kinyake akiri tutubande na tubeke akwi bwega sana maybe komba kwa kwena andu baire bathatu barabethirite bari utethi ukire guka na kinya babo kwerete maybe wa ena ukamemeni obakethia maybe that's your time baire kana obakethia ba shout out shout out kiria bonde na fans bakwa bonde kwenda kwa kiri aciari bakwa kinyonto babon support nguruki na kiria bonde papa kathikiria mubango jo na bakombe gushare kintu kiria athoma kuma kiri program hii wega sana niko bakaribisha
tariki 6 na Nairobi na kama kwa watu na mega book launch ya makujonde jatano watu na kama kwa watu na others baba ingiba tumbe kwa watu ki invite wa mwena social media personalities barabara ya miro tubete tene kenda bomba kwija atoka ukinanira tukwije tugiempa waga nyamiro kwa ngine kenda bomba kwa embrace udhomi na wandiki wa huko bwega sana. Thank you very much kinyago no tubwa kuona kanya kuya kengo twinambere kwa tukiranagiria rukirwe mundi na to impact ya thikire wetu na muno tugaga kayuka boya ikonorana na ibwega no ntoya bwa kuona kanya kuya na tukainambere mibi tukiwatanagira na tumenye maingi nkuruki muno gutetheria athikire wetu bara baturaithite kire mubango bwega sana. Thank you Muraithiri wa Meru TV kinyago no tubwa kuinambere kwa wina kanya okaranthi kuthikiria mantu makoni na wandiki kwegwa rugendo ruthongi rugendo rwa mwandiki wa mabuku kathumba tu maragomba kuinambere kwa kiwataga waina ukiri bookshop ukainambere kwa kimonaga na makainambere kwa maye gutethagiria bantu anene no mati bangi bethe tubetethe mabuku mama kwa ukinyago ukainambere kwa gikenagira na kuwirerwa i mabuku mama monthe magaruka ithikire bookshop egura mabuku mama turi Wapendo bookshop Yes. ya kiri Wapendo bookshop chiri buku lembikitwe ne nina wita nina Gitonga ya chiri buku lembikitwe ni nina Kinya Gitonga alafu kainambere kwigwa ukimenyaga maingi makonenie na mantu mama guchumbura ndeni ya maisha mako mwanka kimige ukengetie na mangitu tukoinambere kwange kwendagira ntuwimbega kumakiritio kirigo tukakwendera kagitakera.